Ahari okuvuga n'abashubuzi omu rukiiko rukorerwa hafi yawe hotel omuri Kampala nyamwebazyo Moses Byaruhanga omuhabuzi wa president abw'ebyobutegetsi nagira ngu gavumenti eine sente zirikwetegyesa okutandikaho programu egi. Project egi neija kutandikira omu Butare, Nkakarerwe hamwe na Owino bwanyuma neija kujanjazibwa omu Butare obundi kandi neija kutandika n'abashubuzi barikurenga omutwaro gumwe. N'obutale obulala tujja kugendayo nitwagala tutandikireko wano Karerwe n'Owino. Tuyisa abakulembeze balina departments zaabwe twagala bawandiike ba members okusinziira mu departments ezibalina kubanga oli baba agenda kufuna loan kyetaaga chairperson akulira ekitundu ekyo omuntu oyo mwakolera amusembe. Enama egi eyatwirwe mu rukiiko rwitabirwemu abantu barikurenga 2, ababiri barimu n'abebembezi b'abashubuzi, abebembezi b'ebyanga n'abakurukuruga mu Kampala Capital City Authority. Byaruhanga nagira ngu project egi egendereire kuyamba abashubuzi okuruga omu bizibu by'okwibwa bakafuna abarikubaheereza looni z'amagoba gahaiguru munonga. Ffe gye twagala omuntu wa bulijjo afune ssente ku bbeeyi ensaamusaamu ku magoba amasaamusaamu nga kadde ekyokulabirako ffe ezaffe ziriko amagoba percentage 8 omwaka. Kati ojja kwesanga omuntu yeewoze emitwalo nga 10 omwaka basasula ateekamu amagoba ga senyi 8. Omuntu ayeewoze miliyoni 1 omwaka ateekamu amagoba ga mitwalo 8. Ayeewoze emitwalo 10 omwezi gumu ateekamu amagoba gandi wadde 6 n'ezigwamu. Tugamba zibeere 10 wakuba okugenda kufuna change ew'olukaaga ajja kutawaanya abantu. Abandi bakuru abeetabire mu rukiiko oru bashabira abashubuzi okweyandikisa bakaganyirwa mu project egi. Microfinance Center okubiriza abasuubuzi kuyambako ku identifying abasuubuzi kubanga ffe tuli mu administration y'Obutale ku identifying abasuubuzi okulaba nti abagenda okufuna abeetaaga okufuna kalooni kano beebo ddala abali mu katale era abakola emirimu mu katale. Abashubuzi abeetabira mu rukiiko oru basimire gavumenti abo kubaha enteekateeka egi. Ntambudde nnyo ne programs ze ng'atera nnyo okukwata ku muntu wa wansi, atera nnyo okukwata ku oyo alina akadaala akagundi akannyaanya, alina akadaala akagundi era n'atuukiriza enkola ye. Musajja muntu mwerufu nnyo mu bantu era abantu abamu abakiwulidde mutambuze enjiri eno mu bantu abantu basobole okwekulaakulanya enteekateeka ya gavumenti nga bwezze. Kino kikulu nnyo gavumenti kyereese era bamanerenda babadde batuli bubi bakwata ebintu by'abantu bakwata endangamuntu zaabwe. Ensaawa zino tufunye omukisa munene nnyo okubanga gavumenti erowoozeza ku bantu abawansi ab'obutale. Gashaku Abdulkarim Sengendo.